ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين صدق الله العظيم. Ada tadi kalau Yusuf. Ada mana? Oh, kelewat ya. Satu lagi lah, Ar-Rahman dulu lah. Tunggu. Tanya Bang Jamil sakit apa? Enggak, karena memang kan kau kan jalur santri, ya kan. Jadi tetap walaupun latihan militer, tetap hafalan juzmu jangan pernah lupa, ya kan. Oke, satu lagi ya, Ar-Rahman ya. Biar masuk ini majalah Coba PK 30 santri perwakilan santri. Berapa juz hafalan? 30 ya. Alhamdulillah. Jadi 321 ready. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم. Panjang. Panjang. Oke, udah. Nah, gabung lagi.